Wairero pia na indo mwancho murigiriro Getembe Television. Karibu sana sekiunga chinsa ikumi chabono murago bari tukuria Jumatatu chitariki ni sana umutinyo mutangani kigima wa mwaka w'ekiribubere 2025 noyomo. Karibu sana hirinde chinyara gusanga sinchira eri yoboinge kigima kuruko Matilda Oboigwa na Veni Nyaboke nero koletera egaso muno bwebimanyiririo na ekiunga nigo tuguchaka kurwa ase ekaunti ya Nyamira mwancho murigiriria ase wizara eri echisemi kirobono obochori bwa barimu insi y'ekiombekere gia Kuppet bono obogenderete kobange ikigima nigo bono baria bare abarwaniriria bebirogo ao ime kaunti eyo ya Nyamira rituko ria rero banyara gusangiririkana nabo yokwira amasakarabo wikase umuriki abisi y'omuriki omonene w'ekiombekio gia Kuppet oyo ore Lewis Nyakweba oyo konyora obaraira ase emiaka emenge bono nigo bono anyare kobasabera amaya nabo yokobairaneria mbuya ase okomwegena ase emiaka eye anyare koba agakobora akorende chingaki echio abarimu ao nigo banyara gusanga ebirengerero byabo ase oroboti oru. Kuppet power! Power! Kuppet power! Power! Ligo na internet na trio. Iye koro kuna Egidio Sumo, Eriko na Emma. Na rituko ria rero twachirega igasi office chetu cha Kuppet ase ng'encho inturu negati ya baria bakorigio borai wa Kuppet. Na kero torigereti gabono amasomo ansire curriculum nguchenchiere twatware CBE na CBA ye ndoroche na serikali negenderete guchenchia amasomo na intu na abarimu egento togosaba na serikali enyare goturenia abarimu buya erinde abanafunzi abo bagocha ba grade 10 tonyare ko barisibe njerere ngia ekiagera ndorocha abarimu abayibori bakogararamika sana selection of schools nebwate changamoto sana. Tutasikia vizuri sana mkinipa nafasi hiyo kama mwana youth ambaye anaweza wasimamia na aswa kuwakilisha kiti kama wamama, pia tunafaa kuwakilisha katika women empowerment. Pia ningeomba sana to empower women in politics. They should judge each of them based on the content of their character, not the clans where they come from. Boigo tubwatana asobwamo nto basa gutumia misingi ende gochora barai egekogera oborai bochorire nemesingi yo oboroso buya igo bokorosia oborai bukobo buya abantu baikeranirwe kokorerwe gasi korengana buna eganeirie segenta kemo kiabo abarimu babere bakorera mono korosana sana sabarimu ba JSS igo batagete autonomy na bonta geto goterina kigima na gotebanga asikogenda guchimutwe. That is what we want to be addressed. Totagete abarimu batware autonomy yabo sabarimu ba JSS. Na bonta tukwirari bagwakira abarimu biyamane kiagara abarimu kwari ba for 25 years non stop tarigento ke raisi mono igo na maskani amanene na inchi na bakorera gasi buya na inchi ndate gutiga bari nasomirie waragendera gukorera ba ministry through the CS brother amigos has given now direction na bayiburi na batoko genda gisukuru toboriri ba wetera somo wetera stage principal gisukuru kinene senior school. Thereafter they can be able to join the names or the details with the online system. Na umwancho murigirire chingaki abakenya abagendete kwiranira emiroberi yabo ao y'omwaka omuye nigo bono abo bisa kurase kiombe kirikia National Transport and Safety Authority bono banyare kwiranira ase chipara chinsemo o ime yensi ya Kenya elio koringoria chigari na boigo abantereba bale ase chipara nekirenga ngeriabuna nobokiani emebasokano yaberege kororekana komentekana chingaki echiga obosombi bwanyara komentekana chingaki abakenya bari kogenda ase emeyega ao na chingaki echo nigo bono baborire abantere babonsi bari bubwate chigari titaikirane tibusi chitari kubwatia amachiko banyare gutigana ne chigari echo ikiagira nigo bakubeka abakenya ase kusiba kubeka magima y'abakenya ase Kongo. Madereva wengine hawana driving licenses, zingine hawana classes za hiyo license kwa sababu kama unaendesha gari 33 sita unafaa kuwa na license class D3. Kama ni 14 sita unafaa kuwa na D1. Kama mpaka 32 unafaa kuwa na D2, especially PSVs. So hiyo ndio kazi tunafanya.
Pia trucks, tumeona trucks zina overspeed, tunaangalia kwa system because hatuwezi piga mguu juu. Tunaangalia kwa system, tunaangalia data transmission. Na kama ziko na issue tuna prohibit hiyo. We cannot regulate behavior ya binadamu ama morality ya binadamu. Kama unaona ufai ku overtake gari in a continuous yellow line, why should you overtake? Because you are endangering. Ama una overtake gari kama 5, most likely unaweza kutana na lori na ziweze kuleta shida. So as the student go back to school, as members of the public go back to their places of work, ninawasihi my drivers wakuwe careful kwa barabara kwa sababu tunabeba maisha. One life lost is too many lives. Kwa hiyo overspeeding nyingi ni magari za private vehicles. Na tungependa kuwajulisha pia hao ambaye ni madereva ambaye wanaendesha hizi private vehicles wazingatie sheria. Waangalie, wasome kibao, kama ni mahali imeandikwa 50 waende na hiyo 50. Kwa sababu kuna umuhimu kwa nini iliwekwa 50. Ndio tuweze kudumisha usalama barabarani sisi wote. Kwa hivyo kama unajua gavana zako haukuweka vizuri, tuliwaambia mfanye recall. Hizi gari zikiendelea hivi, tunaomba NTSA sasa wakuwe sasa tough. Si tuache historia kusema tunazunguka tuna blame NTSA, tuna blame polisi, na sisi wenyewe hatufanyi kazi ile inastahili. Ukizunguka sana uangalie kama sehemu nimetembea. Mishipi, safety belts zile zinaweka. Mwanjo murigire na agoskabusi waziri w'ubulinzi bw'ime umusikie Onesmus Kipchumba Murkomen nigobono arurege kuru gitinde wachase bonsi bali bagenderete gukora ubonia na boigo obutumiki bwa muriogo yo gutinde ime yense ya Kenya nigobono atebire buna onde bwensi orache gutuka ka okoro bonchoreria gukorosia ukonia na boigo kwabate bwa mate bonde bwensi na muriogo yo gutinde gasensi ya Kenya nigo arache kwimukirigwa igitambukiro igitindi kielichiko. Mambo ya pombe na bangi na madawa ya kulevya. Nilipozunguka kwa jukwaa la usalama niliona kwamba nchi yetu inaendelea kuzama kwa mambo ya pombe. Na wewe ulisema clearly na ukasema tena kama mwanzo ya mwaka huu that this year is the year of liberating the people of Kenya from the yoke of alcoholism and drug abuse. And Your Excellency, we have strengthened the anti-narcotics unit by adding 400 officers. From the next week, Monday, IG tutakaa chini na yeye anapanga how we can pick the extra 500 officers kwa DCI. Your Excellency, we are going to start with the loads, especially not just starting from the brewers, the main suppliers ya ethanol na methanol kwa hii dunia. Kuna wengine tunajua majina yao wasingishi, nilikuambia juzi Your Excellency. Mimi nataka bila kusema majina yao na mnajijua. Wengine wanatoka Elgeyo Marakwet hapa, wengine wanatoka hapa Trans Nzoia, wengine walizaliwa hapa, wengine ni Nandi hapa, na mnajua mnasunguka hapa mkiuza ethanol. Your days are over. They are over. Now don't say the president never warned you. Those days are over. We want to make sure that our children are liberated kwa mambo ya pombe na kwa mambo ya madawa ya kulevya. Your Excellency, mzazi, I want to tell this family, mzazi akikaa hapa chini kuona mtoto yake Mwancho murigereria na ase wizara yechisemi Reverend Evans Omolo kurase kanisa ya All Saints Cathedral meyo mucho Nairobi nikobono anyare kuboria wizara eyo yechisemi nyare komenta Bible amatuko nonyane chuikibere elinde banyare kuyarigania kigima na bwo kwarigania abana babo bali bagochoswa grade ige 10 nigatebire ukungusana na boigo okutaisaneka korio kwabere bokwenekiwa ase aborokyo bali bakora matemu ya grade gya kenda niko kugonetie chingaki elinde abaibole nabo igaborokiwa banyare kuyarigania ase nchira iri ya bene kigima. There has been quite a lot of problems in the placement of students joining grade 10 around issues of boys placed in girls' schools and girls placed in boys' schools and others placed in locations that are undesirable or difficult for the parents to manage. The CS for Education considers extending the period for reporting of grade 10 pupils by at best 2 more weeks
to allow parents to navigate the murky waters of placement and switching of schools. We want to ask the Cabinet Secretary to further consider re-evaluating and redesigning the process of managing requests for replacements to other schools, which unfortunately is being done on the portal, which is jammed, is not working, declining. If in the interim, to manage the ongoing crisis, head teachers and heads of institutions could be allowed to make those changes when parents go to apply for replacements that would then mitigate the crisis. Mwancho murigere gukwanira ing'ana ya buruki wa bagusegire dige komi na boigo uyu kabere umukonyo bumura evwensi musikeri gadi gashagwa nero niganyari gusingira buna serikali nigo yanyari kuyoria abaiburi ase umuroberi uyu nechinga kyechecho nigakwanire buna musike William Ruto nigabonete kubika obosyo ebintu biringete abakenya kubwa muno kiragendete gukwanira ekerenga yo kwira abakenya gusigyo ko kinya ensi ya Kenya kwikera ebirengo biri byensi ya Singapore. Anakuwa admitted shule ya day, yeye anatoka hapa Kiambu, anawekwa day school Kericho. Mtoto mwingine msichana amealikwa shule ya vijana. This is a totally confused government because the fish rolls from the head. Huyu Kasongo is a confused person kwa sababu hakuna kazi anafanya, kazi yake ni kufanya deals na kutafuta pesa. Sasa hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, wapi, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na max yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. There is total confusion kwa mambo ya shule. Parents do not know what to do. Alafu wanasema ati anataka kutupeleka Singapore. Kabla utupeleke Singapore, si ulipe pesa ya shule? Kabla utupeleke Singapore, si ulipe pending bills? Sasa hii Singapore, ulisema watoto wapigwe risasi kwa mguu, hii ni Singapore gani? Wakenya wenzangu, nataka nipeleke nyinyi Singapore. Si Wakenya tuende Singapore? Hala? Wakenya, mimi niko na plan, na ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world nipeleke first world ikuwe kama Singapore. Uone kwa tole dagane kagire. Hii mtu anatubeba ufala. It's a lie. Na tunakuambia William Ruto tukiwa hapa mlimani. Mwancho murigere asingane yo no tokorere kionga chinse ikomi chabona marwa bakurendekera ngo kuburia tubase guska kendera guchingira na wigo kwego kiria emere oberio ya Getembe TV kubona mono morobere bwekerorano oyorache ase chitageka chinge chirebosio nkuruko Matilda Obaigwa na wigo Veni Nyaboke kurase bimanyiriro kurase studio ya kabire nere Kevin Ongeri twara oburigerere obia.